أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبت يا أخوان أقول من سلسلة علوم القرآن جي داشون كيرت القرآن وجي نوتا كيرت القرآن علوم التفات علم تكا بهيغتون وهكذا كمان جنداني إن شاء الله. ميهاتنا أقول وهكذا كمان مي كيرت القرآن بهيغتون أقول dirasa ko denegatumoge muhimmu kama behegotum adi e giturun kiriti qur'anuge mai kama e qur'an ungeni adi e qur'an kiyawa e qur'ana meduga isna fikuruko adi hama ehme e qur'ana amal qura mi hegge matiri kama behegotum emme fon argumen wa kadakkamon asfa wani kuri rega argumen wa kanimali iruga ذكر قرآن كيرت قرآن كيوا بأجي نوتا ميهجي كيو ملائكة بيكلون ودون فابا ودا غنوا كما إفدا حادثة أجي وهاك أقول من ذكر كلي أسيد بن حضير رضي الله عنه إكلي غفانو دمفر جوجتوغا كيوا بدالوه ودا غنوا من دنيكم ملائكة بيكلون بابا جماعة ودا غنواتي إكلي غفانو දෙකේ වඩා ගෙන්නේ කම මානකි දිල්ලිෆාවා බත්තිතකේ ෆදාන් එකති ගණ්ඩක විලා ගණ්ඩගේ ගොත ෆෙනි වඩාගෙන් එකදේ ගෆාන සුවාල කරවේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගරිහුගා එකේ ෆාන හදීස් කරවේ ඒ මලායික බේකලුන්නේ කදේ ගෆාන කියවා විදාණු මුගා ෆතිස් වෙජ්ජෝම දාන් දෙන් හුන්නේ වෙනම ඒ බේකලුන් ඒ කියවුන් අඩුවෙස්සේ මුගා තිබ්බෙවි හේ මිස්තකුන් ඇස් දෙකෙන් දෙන් නොත මිස්තකුන්නා ෆෙන්නන්දේ ade kuri dega gondo bada waka dakkamon endiye kiritu qur'anuge makkama behe gotun asfawa bay basultaka behe gotun agon dennebi sunnatuga hori kiritu qur'anuge makkama behe gotun zikur kurefawa basultakan algon mi jehilani yebes halega kiritu qur'anuga e qur'ana behe gotun asfawa basulta nimigen nota huswegen nune namais කොමෙස්වරේ විකුරු කොල්ලම මක්සදගේ එගොතන් හම කි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මතවර සුන්නතු ගාවස් කිරිත කුර්ආනා බෙහෙ ගොතුන් ඒ කුර්ආනුගේ මැක්කමා මතවරිකමා බෙහෙ ගොතුන් වරගින බස්ෆුල්තා තෆාතු ගින ඉබාරතකුන් ගෙන්නවාෆු එහෙමම අල්ගොල් මෙන්නා ඒ හුරිහා වාහකතකේ නෝතේගේ තරෙන් ගින වාහකතකේ බස් විකුරු කුර්මකී ෆසේකමක නුවන එහෙනමස් කොමෙස්වරෙන් අල්ගොල් මෙන් මියදු මසකේ කුර්ආනා විකුරු කොල්ලෙවෙත එකතරෙන් එක්කමෙක් ගවාහ කල්ගොමෙන් උරිදෝ දන්නවාලින් ඒ එම්මෙ බොඩු එම් මතිවරිකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාය ඒ බයකු නොත කුර්ආනු ගහුල්වරියා නිස්බෙක් කුරවි ඒලා ખાસ කුරවිගෙන් වා ජමාඅතුගේ තෙරේගා එමීහා වෙගෙන් දාකම අනස් රදියල්ලාහු අන්හුගේ රිවායතුගා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවනි ඉන්න ලිල්ලාහි තආලා අහ්ලීන මිනන් නාසි قالوا يا رسول الله من هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته الله سبحانه وتعالى ميستون قترين أهل تكي إله سبحانه وتعالى خاص قريفا وبيكوي إهدوغا صحابي بيكالون دنبي أي كم بين هيجي إهدوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني أي قرآن قهول ورنة قرآن قهول ورنة أي الله سبحانه وتعالى قهول ورنة أدي إله سبحانه وتعالى خاص بجنبا بيك هم إفدان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهم أسفا وإهم بس فلقا
algon menna dalil kodde suwarugege darajataka miha ufuligen dakan emiha kirit qur'anan ahulu wervi minbaraka mane ki kirit qur'an ena boda danna waraka kirit qur'anuge ahulu werikan ena boda libigen warakan ena ya suwarugege mati maqam taka wasulugin deve egotum Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma ge alihum aswa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurave kama yuqalu li sahibil qur'ani iqra warqi warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha mi basluga mi annani qur'anu ga hulweriya qur'an dunya matiga ungeni e hitu dasko e kiyawa qur'anu ga hulweri gotuga ulno mihaya qiyamat dum bunevene te tiba kiyawashe adi maccan aramundas mane ki tiba ufulemundas mane ki surugege darajata katiba ufulemundas surugege ki etanuga ed daraje ga huriha misakun tibetanennu surugeya eki tafatu darajat libigem be riwayat ga anna gotun surugega sateka darajabe ekama kubain ilum berin vidalwe mi hadis basfuluge aliga kiritu qur'anuge komme ayataka suwarugega darajeve eiga gandaka has tinsateken ha ay kiritu qur'anuga hunnayruga min komme ayataka ekuga enage manzil ufulemun dakama vana manote enage daraja maturiyamun dakama vana ma komme ayataka suwarugega daraje vane tiba qur'an kiyawashe adi maccan ufulemun nuwata maccan aramun dashe adi tiba kiyamun gendashe manake duniya matiga tiba riiti ko kiyawa ulun fadan kiyamun gendashe fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha tiba suwarugega wa tiba ge manzilek kamuga begendani tiba qur'anun emme fahum kiyawa ayataka hamesh lobatu akhunne min algon men engendani komme mi kus algon men gateren masakke quran jehe kan kirit qur'an emiha hitu das ko gemes hitun kiyawan huriha emme nakirit qur'an rit kon nukiye vidan nuwata kirit qur'an ekkon hitu das nukore vidan ehna mas komme mi ka bes oy masakkaten ei emiha ku kirit qur'an ga ahulweri ka vumattaka e qur'an kiyun ginakura ei undagu kama ekuga kamuga vies hame hemme algon men getere mbay be funnaki tankole hi bali nuwata ehngotaka dannawanama handanuga behettumuga tankole undagu be fulu ebe be fulum vies masakke kuromaki eyo ikkame Allah subhanahu wa ta'ala en komme masakkataka daruma devwan hame gotan algon men nan engen deti be fulum muling alang aduha wa katake non algon men mi fada maqam tawga dikur kura mon gendani henna maskurin denne wi gota handang akollu mattaka ekakavura gina mi hon marwegen evvalega warlan je halatega efada halaten atujje kama vanama kirit qur'anu ga ahul weriyaya iskan debe warlumu gaves nuata ehin kotaka bunanama eba eggiteren kirit qur'anan emme ahul werikam bodu mihaku emme iskure wigendani kirit qur'anuge sabun libe matweri kamaka guligen emihaku kavvaluga walulumuga sem rasul sallallahu alaihi wasallam garihun Jabir radiyallahu anhu riwa kurafwa fawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد وكي اكفنغا نوتا ان هدومغا احدوge duwahuga shahidu wadaagene bekalunge tereen de bekala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasdanu weduweviye ehduge kalefan hadith kore thumma yaqul ayyuhum akthar aqdan lil qur'an emihunge tereen kaakuto emme ginan kirit qur'anu daskoffa wani nota kirit qur'anan emme ahul werikam bodi faida ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahd din ege tereng ekakan ishara kore wunima rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ishara kore wunu farai waluga walumuga nota lahdal levumuga iskure vevi hame gota algon menna engende kuriga algon ishara kolli feshunu iruga algon ishara kolli kuriri algon men dekki hadisaya gule gotum
malaike bekalon kirit qur'an ungeni e ungannadi ade qur'ana behe gotun dirasa kore majistaka wada gannawaneka kirit qur'ana behe gotun dirasa ko e ungeni ungannade majistaka malaike bekalon wada gannawanekan agol menna engende e gotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun asfawa waram mashhur hadithati be fulun am gotega darustaka behe gotun adu aswan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qurawani مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. من روايتك أنني بيكميهم الله سبحانه وتعالى جكول تكترين جكول جمانك مسكتك جماعة الله سبحانه وتعالى جفكيا وإفك دراسة دنجانه egotuga ebami tibika mavvanama ebami hunge macha hama himen kam bawa lavvanate adi ebami hunge washa lavvane Allah taala ge rahmat adi hama ehme malaike bekanun ebege majisga baveriwe e majisga baveri wada gannawanate adi ebekanun Allah subhanahu wa taala haduratuga ebege wahakan zikur kuravvan لبت أخونا مي وارم متوري كمان إرادة كروية الله سبحانه وتعالى أقول منجي مي مجلس أي إفدا مجلس كموجا لفوان أقول من مي مجلس خاصة كفا ميواني كيريت قرآن القرآن وجه علما به قدوم أهم بما أقول من أمي دوجا أدم كتبين باني مي مجلس الله سبحانه وتعالى هم هي كما أدي رحمة باوا لفوا adi mi majisga malaike bekalun agul menna akuga bayre wada gannam gendawane kama adi Allah subhanahu wa taala hadratuga agul menge wahakan zikr kure mundaneka hengamu majisaki ei bimmatiga bayakumi hunna diritibe den evvene emme matiweri e majiskamuga mifada majise vegendan Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga argul men fada ta abadame kukushan araganeve uni sifatakum furifawa baegge zikuru kureve fada madisega bawrumge tawfiq ila subhanahu wa ta'ala argul menna minbar kurumaki lobeta khunne ila subhanahu wa ta'ala argul menna devvevi warabbodo ni'mate warabbodo minnate hame gota kirit qur'anoge komme akuraka tebefun zamanu sur ado sawa fadan daruma libigende kiyawa komme akurakan Allah subhanahu wa ta'ala dia thawabu devvane rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi khabar kuravmun ikade gfanu khassa kuravba agul men getere mi haka faharega oli gen hinga dane kamattaka timan kale gfanu vidale nuwame alif lam mim ei akurek kamuga alif lam mim mitin akuru ei akurek kamuge vidale nuwame efoga hadis kuravani ekamaku alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun alifaki eiwes akureke lam eiwes akureke adi mim eiwes akureke emane ki ham ekani alif lam mim kiyala miheka bes tiris heukan emiheka wagutum lievi gende kirit qur'an ge khasiyatan ei khassa kamen ei qur'an kiyawa komme miheko kiyawa komme akuraka diha daruma libigendium Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga heukantoge daruma etak gune kan iturwegen de anin adi khilaf kamaki lobeta khunne kirit qur'an ge ahul weriyaya islam din difa miwa sharafaki ena e ungene nuwata ena ahul weriwa ilmu ge sababun ena ya libum haggu sharafe rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum algon menna asfamiwa basfulun algon menna dehave kirit qur'anaki Allah subhanahu wa ta'ala kalam fulukam gawative e kalam fuluge veri ilaha libiwodigemwa nuwata ila subhanahu wa ta'ala ya demwa mativeri kama maikamuge terega himene kamekan qur'anuge ahulu veriya maikama mativeri kan behetto embe Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu galihun asfawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurbi kama ekale irfan widalwani inna min ijlalillahi ikrami dhi shaybah al-muslim Allah subhanahu wa ta'ala gem mativeri kama
ena i'tiraf ilah subhanahu wa ta'ala ge mativeri kan ena qabul kon ilah subhanahu wa ta'ala ge mativeri kaman ena qadaru kurum ge terega himene kameke muslimun ge teren ena ge umurun duwaswe tumbuliya boluga nura jahafawa umurun duwaswi mihunnan ihtiram kurum ena ya mak kon hitun ei Allah subhanahu wa ta'ala mativeri kon ilah subhanahu wa ta'ala ga jalalu anta kaman ena iqrarum ga terege himene kameke wa hamil alquran ghayr alghali fihi wal jafi anhu hame gota quran uflamiha maneki quran ena hitudas ko gen quranan amal kuramunda e quranu ge ilum veriya quranu ge ahul veriya karama terikon hitun eiwes Allah subhanahu wa ta'ala ge jalla jalaluhu wanta kanota ilah subhanahu wa ta'ala ge mativeri kaman ena i'tirafum ge terege himene kamake hema qur'anu ge ahul weriyaya algon men ihtiramu kon emihaya karama terikon hitumaki ei waram muhimmu kame mitanuga ghayr ghali fihi wal jafi anhu mitanuga muradaki ekamuga ena haddu fanala diu nudiu misalaka bunaka mavanama e qur'anu ge namuga ena haddu fanala ge nudium adi e qur'ana farwa kuda kurmuga emiha ihmal wefa nu e fada gotegga qur'ana amal qur'anu ta qur'an ufla miha ihtiram kurmaki kurindenne fadan Allah subhanahu wa ta'ala ge jalalu anta kama algon men iqraru e kan ila subhanahu wa ta'ala nisbe kurmo tere gimene kame anekamaki wa ikram bi sultanil muqsit adulang hukum kura adul veri mihaya ihtiram ko karama ter ko hitumaki wes kurindenne on gotang Allah subhanahu wa ta'ala ge jalalu anta kan ila subhanahu wa ta'ala ge matveri kan algon men i'tiraf e kan ila subhanahu wa ta'ala nisbe kura kam ge heke hame gota Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'an ge ahul veri aya qiyamad duhum khassa hedumay khassa sifai خاصة زينة تركة من دبوا إهم ميهنا خلافة قرآن دسكون قرآن عملكون قرآن أهول وري قطعا وميكا أبو هريرة رضي الله عنه عليهم أسفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربني يجيء صاحب القرآن يوم القيامة قيامة دون قرآن أهول وري جنبينته فيقول يا رب حله قرآن إدوه بنانته wer rabbe enaya hedun lavva nota gahana aluvva devvande ehiduga failbas tajul karama den emihege boluga karama terikam ge taju alwaleven emmeha mistonge terega qur'anu ge ahul veriya qiyamet duhuga geneve hiduga qur'an bunanete enage gaga gahana alwa zine teriko devvash ehiduga bunebeenete enage boluga karama terikamuge taju aluwawas efoga qur'an dannawane thumma yaqul ya rabbi zidhu den ene ituru ko devvande anekawas dannawanete ehiduga Allah subhanahu wa ta'ala ge amur fula emiheka karama terikamuge gahana enage afaga eligindan thumma yaqul ya rabbi irdi an ehiduga qur'an dannawane aluge ver rabbe alaya meduga iba ilahu ruhi wadi gannawande den efoga mi annani ene bunevenete tiba kiyawa adi maccan ufulemu nota mativeri kamuge teriya dashe tiba kiyevi kumme ayati ki tiba yan hori hokame kamuga wegen danete embi margon menna engigen dani قيام دوهم بس محشر کے میدان ہوگا نوتا قيام دوهم امها میستونگے تیرے گا اس قرآن کا حلوریا فنانی تفاتو زینتک گا تفاتو صفیک گا تفاتو ہدمک گا وڑکم امها میستکونگے قرمتی گا امیہ کی ای قرآن کا حلوری کم گا واتی لبگندہ شرفک گتوگا ایک اترون لبت اخنے قرآن کی ایک ذاتو گا قرآن بیکمیہم عمل کرا کموانما بمتی گا وس دنیا متی گا وس ادی قیامت دوم وس ابیگے درجہ افولی گندانے کم مهم نکتہ لبت اخنے اگر میں ہندانا گنن
kirit Qur'an algon menge kurimatiga obe algon menge emmatiga obe algon menge fikkamang algon menge dustur kamang algon menge itiraf mun da'iruga e Qur'anu ge sobun algon meng duniya matiga wes ufuligin ebadeto ehinkama waanama algon menna ukhrawi hayatuga wes e mativeri kan libigin danaka komme gotekga wes shakken nek goteki kamaki bimmatiga ule muslimun ebamihun kirit Qur'anan amal kura kama waanama e Qur'ana hukum kura kama waanama ebamihun bimmatiga wes Allah subhanahu wa ta'ala ufullawan agol men nang ekan enge makkage mushrikun ebamihun nota makkage arabin ebamihun misonge terega ma boda danna ba egotuga nuwe ebamihun naki ei amille ulumegga ulemunda ba ekamuga waniko Allah subhanahu wa ta'ala mi matir nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ma'bejam wa fotagen fonuwa ebamihun ge tereng efotan imamve efotan amal kula mistakum vegendi duniyege verikan kula bay kamuga duniyege bodati biya verikantan ebamihun ge kurimatiga kudakaku jahala ek verikanta nikametibe arabin vegendi inotame Qur'anan amal kuramundiya muslimun vegendi duniyege verikan kuri gada barta gotuga embegen Umar radhiyallahu anhu vidalwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tebamihun ge nabiyya hadis kurbiye inna Allah yarfa' bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin Allah subhanahu wa ta'ala mi fotuge sababum bayakumihun ufullawa mativeri kurbiye adi bayakumihun mi fotuge sababum nikamet kurwa ihanat kurbiye mane ki kirit Qur'anan amalukum e ungeni yang amalukum adi e Qur'anu gawa hukum ta bimmati ga tanfiz kura kama vanama e Qur'ana maekon hita e sharaf de kama vanama e vure mativeri qanune dusture nekkamuga ebami hun deki egotuga tibe kama vanama Allah subhanahu wa ta'ala e bayaku ufullawana ni songa terega adi hama hemme e fotan ihanet kon hita e fotuge hukum tawge agu wattala enun qanun taka qawatake ebanyonge teriya genes gane ei emme moluge kamuga hifagen fikama vanama Allah subhanahu wa ta'ala ebe aku duniya matiga ves nikamet kurawwa ihanat kurawwa mi duniyega ulemunda mistakun dekemunda hagigate baegge terega tirit Qur'an ei ebanyonge hukum kurave dustur kamuga hedijje kama vanama qanun asasi kamuga hedijje kama vanama ebayaku abadwes duniyega ebaegge verikan ebaegge baru ebaegge kerun terikan ebekama do ehmi song hittauga habatu ufedigen dagove hame gota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirit Qur'anan algon menna wasiyya kurabwa fawe ekale gfano duniya do kurabwa wadagen nabi iruga ekale gfano algon menna wasiyya kurabwa fawani kiriti Qur'ana hame gota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Qur'an kiyawa mihaka emihaya rahmal levu mangedi dua kurabwa fawe hame gota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon menna Qur'anu ge ahul veriyaya adi Qur'ana meduga ihanatu kantakura mihaya e Qur'ana gulige mistakun timbayaka basawa sifa kurabwa fawa مشهور حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه نروى فوي أقول دنوالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة مؤمنك قرآن كيوا أولي قرآن دستون إيج أهل وري كم غاوا مؤمن ألاغ مثالك إي ليندر فادوغ هنگو تكبنا بودو لنبوئيك faduge mewa ifada miheke maneki lumbo ekavure tankole bodu was hunna kula riti ega adi miru rahayves hunna mewa ege wahake rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib ege wasves mire adi ege rahaves mire maneki e gahoga
farive fakkave fa inne iruga ege wasmuli hisab taka feturigen de adi e rahabalafika mawwanama ka miheka bes miru raha libigende eye qur'an kiyawa mu'min alage misalaki wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'u alquran kamathali tamra mu'min bima Allah subhanahu wa ta'ala nikamechen nukurabba mu'minen geteren qur'an nukiyawa mane qur'an ga ahulweri kamuga nuwa mu'min alage misalaki ei kaduregge misale noda kadur oshegge misale la riha laha wa ta'muha hulu ega ibes miru hannuna mane ki ehem mihunnaka enage sababun hin ufa verikame nota ha ufa verikame nota miru wahuge sababun libiganda hinhama jahome kaduregge sababun nuliben eku miru wahen nunikunnane ehnamas ege raha ei foni rahala mewake wa mathalul munafiq alladhi yaqra'u alquran mithlu ar-rayhana qur'an kiyawa munafiqige misalaki ei mirwas doa gandakolige misale rihuha tayyibun wa ta'muha murrun ege mirwas wara richa doan maneki misalaka algun menge terem bes rit ko qur'an kiyawa mi ko ene kibaga nifaq hurikam avana mabes enage kiyom ge rit ko mge sobun ehem mista kunna e hifase kan libigen danete adwaha mihaya higgam kan libigen danete ehennamas enage etere evani nubawefe ta'muha murrun enage misalaki ei hitiraha la gadakolige misale ege mirwas doa erugas wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'u alquran kamathalil hifza qur'an nukiyawa munafiqi misalaki ei kekuriyege misale laysa laha rihun wa ta'muha murr eyaka miru wahen nuwe adi hama ehme ege rahayaki wes ei hitiwegemwa rahayaki emi gagul menna mi ishara kurewege midi rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun asfawa bay basfur taka be gotum kirit qur'an ufula kirit qur'ana amal ko e qur'anu ahul wariya libigenda makama maturi kama be gotum hama ehme kirit qur'ana durheli weganna mi hunna libigenda nikamet kama be gotum ade kuriga sagondo ishara kolla fan fadan awgon men mi silsilaga kirit qur'ana gulungori waragina wahakatan inshallah dakkamun gendana waragina mawdu takan ishara kollan lobati akhunne mige me bodo beenu maki kuri regawas awgon furatama rega awgon dannawali fadan awgon menna kirit qur'anu ge makkama matwirikam ge wahaka abadusmi ivi onnani awgon men bas qabul kollage mitibeni ehennamas miha ku kirit qur'ana behe gotum komme fada shakkin mufaddala masakke kuriyas algon men daadi awaha bedi goy muswe adi efo algon men ge hittereya e shakku adigin anna goybe gina fahara mi zamanuga mi hului foi zamanuga zuwan kudinna wara gina fahara mi kankamuge ma'lumatu libifa nuhunnatiwe mi masataka kurmat lanje lamata khunne ehem begin algon men masakke qurani mi darustawga kirit qur'ana meduga algon menge yaqeen kan itur kurma adi mi hama dakkalewe wahake nunkama kirit qur'anu ge makkama matwerikama behe gotun algon men wahakatake dakkalagen hame kani haqiqatenne wahakatake ge macha mistakul lambualani nunkama mi qur'anu ge ilmu ge teriyan algon men haqiqi manai gafina askama wana algon men nan itura kashwarwe yaqeen gen dani kirit qur'anu ge habbu kama e qur'anaki ei Allah subhanahu wa ta'ala khassa kurabwa afamiwa matweri mujiza kame komegas algon men ehem wima furatama jahilani kirit qur'anu ge ta'rifa ecce dannawala no kirit qur'anaki kobato algon men ecce dannawala ehem wima algon menna ulumul qur'an ge namuga algon men misilsila fashafa watiwe furatama ulumul qur'an ki qobato nota mi bahuge maqsadaki nota mi mawduge mafhumaki qobato balalu muhim amu gotega mi gota de kalime ku mufedi fahunna nantaka ilum berin ege ta'rif devwa eruga de kalima wakikollu mafawga furatama mana bayan ko devani e fawga e de kalima evgin anna mana genestel ema ulumuge muradaki ei arabi bahuga
ilmuge gina goy manaki ilumta ema ulumul qur'an e bunave tanun algon menna nota ulumul hadith e bunave tanun algon menna engen dani e nisbet kurele echaka gule gina guna ilum takka ei emme ilmen nunka ilmul qur'an en nunka ulumul qur'an ehbima ilmuge mane ki ei echaka behe gotun hagigi mana ga vies echen ei hi kurumaka ekuga nuota yaqeen kama ekuga e abehe gotun malumat libifa otu misalaka algon menge tere miheka sual kurebe ruga emme furtama bodeti firihanun kure islam vi kombe kaletto sual kurebi jikama vanama ei Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu algon menna dannawan ege kama vanama algon menna eoti ekama behe gotun ilmu libif mane ke emme furtama islam wada gennevi kom bodu firihem be kaletto sual kurebe tanuge jawab algon menna engumuge ilman algon menna e waasul wevuni hame gota misalaka algon menge tere mihe ku fotek nuota majalla e nuota liume kiyemun daniko mi engeni uduga wakan algon menna nege nuota nudanna planet a tariye nuota planet efada halate ga algon menna e wahaka kiyale munu kamuga vies algon menna ka sida e yaqinum bes etanga in echekame kasawaren nukure ekamaku eiwes maalumat ekama vati adi ei algon menna ehem vedane kaman hi kurave kame kamuga vies eya ilme kiyan mane ki ekama behegotun ene maalumat evani libif ehem bima kame nuwata eche maarifa ko denegatuma ilme mikiyen dimmeti Quran erung ulumul Quran men Quran behe gotun algon men dakka nuwata ungenen jehe ekiki ilum taka algon men ulumul Quran mikiyani Quran ki kobata Quran ki ei bahuge gotun bala eruga bay bekanu vidalwa gotun ei qara yaqra nuwata iqra mi kalima nota mi fiolu negifa onna qur'anuge kiyomuge gina kamattaka nota gina kiwe fotaka vatibe qur'ane me kiye enas mebbe kanu vidalu qur'ane mi gota kiyeni ehen sabtaka hore kamabes misalaka qara'in egamane ki qur'ane ki ege komme ayaten ei hujjate kamugawa qarina ekamugawa fotekkamuga vatiye qur'ane kiyen enemas kiyumuge nuwata takuraro ko kiyumun gendeve fotegge mana dehawati kama e qur'ane kiyeni ekamuga macha dalil dakkawa be kanum irit qur'anuge bayen ayat ves genna wafa e mi ayat ko algon menna dalil kodde irit qur'anuge muhimmu dawraki e qur'an bevu men nunka rakka kofa e qur'an e kiyawa e amal kuranje fotekka ema agondo itor tafsir takan irada koraviya dani den anna rega mireya kandeli so wagutu hamo ma abuga inshallah mena haftaga wes agon men irada koraviya hama angara dohoge magore namada foga me miskituga misislage adaru sakauga tibe funa badal kullana doa ka Allah subhanahu wa ta'ala agon men naki hebas adoha adi hebang amal kura baikam galevum adi agon men mi evvu makki ida subhanahu wa ta'ala ruhibadi gemba evvu makam ga lavva algon menge fa fusel gemba haduga embori rujum ga tawfiqo minbor korevum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.